Abi na kog asa ng kasitang. Na, ako pa. Oh, na-late lang yun hinoon ko ron o gamay. Nya, kanyang ready na ba ang sakinan nga mo ay mohato na tos lungsod sa San Gabriel? Ikulbaan man ko, Miss Ivy. Ay kulba-kulba diha. Kay nagsabot na bayat ang daan ha. Nga wa gyud tay hadlukay o wa sa gyud tay atrasay sitang. Oo, oy. Way atrasay. Larga. Matirang matibay, Miss Ivy. Matirang matibay. Unya ra lagi ta mo tuo nga naay ungo kung pakit-unta og mga tawo nga magkit-kit og batiis sa tawo. Uy, Miss Ivy. Sumabaya sa akong lulo ba? Nadili ko no maayo nga maminggar ta kay basin ko nung batinuod. Matinuod man o dili. Mao nga mga adto na ta. Nya, unsa man ni Miss? Asa man ta abot abot na nato dito sa San Gabriel. At man ta ilahos aning service sa munisipyo. Magpaila ta nga social workers gikan sa regional office. Unya ipakita nato ni atong ID. Ah, unya. Sila mo'y mohatag nato og working appointment permit aron tungason ang bukid sa kantonatoy ug pakikitaan ang pamilya nga dili mo coordinate sa barangay aron kuhaon ang ilahang mga data alang sa ayuda. Halak ka diha. Dili ka nga maong dili sila mo coordinate sa paghatag sa ilahang mga personal data. Kay mga ungo sila, Miss. Sitang, Posible biya na. kung tinuod man kanina, awat ay mahimo. Trabaho man ning ato. Usay bot ni may pasabot nga wa tay mahimo, Miss Ivy. Nga mahimo ra nga ilawog na tong atong kagalingon. Sangan aning trabaho mao ba? Ops, dili na mao ha. Bitaw aksyon mong kulbaan, Miss. Asa mo itong imong giingong matirag matibay ha, Sitang. Hadlok man lagi di ay ka. Bitaw akong lulo man gud pulos ungo-ungo mga sugilano nang giasoy kagabi Aw, doon pa man ta. Unsa ka ha, mahimo ra man sa mo back out. Report niya sa opisina. Ay, mapadayon ko Padayon naman gani ka. Aw, kana mo ay matirang matibay. Ay, Ayaw na tag-uolbahin sa lakaw ni Ate Ivy pa. naghinubra ang kaisog sa imong maguwang. Nagdako nga dili gyud mo tuo alang sugilanon sa mga ungo. Papatuni. May sunod gyud siya sa mga lakang sa inyong namatay nga inahan. Pa, Sama niya. Nahimong volunteer social worker kadto si anhing mama ninyo, Dong Brino. Apan sa diyang nakataak siya sa dapit sa mga kaunguan sa bukid sa Kanturatoy. Pagbalik pa niya, hinahinay siyang nausap. O sumaa pa sa albularyo, kamoy naghiling niya. Gikaibkan kuno og banggiitan nga ungong mangtas ang inyong inahan. Kuya, wag ko diyan nagod papatuni. Sa sabto nako. Kaya itong panahon na, puman ko matangtang sa akong trabaho. Nawadaan magkukana nga mangitaglaing trabaho. Kaluin aning mama, no? Mabitaw nga diligid untag kung gusto nga sundon sa imong Ate Ivy ang mga tunob ni anhing mama ninyo. Ni bakit sinang ko kabalaka pa ni Ate Ivy pa? Basinog, himuon lang na siyang pagkaon sa mga ungo dito. Ginoo ko. May paunta to pa, nga imong ipasabot sa Ate Ivy bahin sa nahitabo sa una ni aning mama. Dong Brino.
na. Mobalik dito sa ato ang service nga mo ay naghatod ato dinhi sa San Gabriel. O, miss. Uy, hala. Hapit ra ba? Alas 5 sa hapon, miss. Tanadayon sa suwad sa munisipyo, sitang. Mo reportas. Na, nagabihan kita sa itong pagkuha sa mga papers sa MSWD o Miss Ivy. Mo lagi, uy. Mo pa'y mangita pa tas apartment nga mo atong puyan. May ngawas na napita, uy. Mura man ni og layo pa kaayo sa kalambuan lugar, ah. Mao gid lagi. May kay naadi apartment din, eh. Nga murag, wa man gani kabalayan ang mga kalsada nga atong giagian, oh. Magpangutan na ta, kay kung may atong saligan ang Google Map, masaag kita. Kay hasta ang Visitation Street nga naa sa mapa, wa gid mo tugma sa kalsada nga atong gisubay. Mao lagi. Mangutan na ta, Miss Ivy. Unya kisa may atong pangutan ang dini, nga wa man ning mga bay. Nagsuga man lang ganita ning flashlight sa atong cellphone, aron na ata ikaiwag sa atong agianan nga labihang yung kangit-ngit. Grabe, ha. Mura man ta ning naa sa suslangon. Day, Punong sa sitang, nairo nga na maghut na to. mata ba yung iro ay? Siga ba yung naigo sa kahayag sa tungdaang cellphone? Iro raman sad, uy, wa may tao, mingaw, manggid kaayo. Kisa ka mong nasaan? Ay, laki. Kisa ka mo? Taga syudad mi, mga volunteer social workers na gi-assign sa regional office dinhi Manong. Aron ba tabangan nga ma-validate ang mga pamilya sa bukid nga way mga personal records sa ilang barangay. Kanang Visitation Street, mao ang panganing kasadaha human sa panahon sa mga katsila. Unsa? Ang panganan ni ini karon mao ang Claudio Street, pahinungod sa kanhing mayor nga mitaliwan ug nagbilin og maayong dungog ni niglungsod sa San Gabriel. Mao ba Manong? Sa man pananglit ang maayong dungog iyang gibili na ning mga lungsod, Manong. Siya lang ang nahimong mayor ni niglungsod sa San Gabriel nga mahingilin sa mga bantugang ungo paingon ngadto sa dakong bukid sa Kanturatoy. Ano? Ako pa ninyo, balik mo sa iyong agi. Kay kung mahasumo ka mo sa bukid sa Kanturatoy, siguro yun nga lapaon ka mo sa pamilyang mangkas ng mga ungo. Ang pamilyang Bautasmos. Unsa? Kinuo ko. Pero silang among tuyo. Mao ka ng pamilyaha ang among buot na bisitahon sa bukid sa Kantoratoy Manong. Mauna sila. Ang pamilyang Bautasmos. Hi guys, dungan ninyo ang part 2 sa mga aso ni Kuya Goliath, no? Bukid sa Kantoratoy. Ayaw na tayo kong motor guys, kay mang lakaw may karon. Hindi lang ako ni ibutang, no? Mamahaw ta guys, maglungag sa ko og kanton. Sa nga pod ko'y isuwa karon oy.
Ikaw pag-ibig ang hanap ng puso ko. Pag-ibig mo Patingin. sa kailanman. Johan na to diri guys ang manglabay.